आम्ही ॲक्च्युली जे फ्लड सगळीकडे म्हणजे विशेष करून आमच्या 3 तालुक्यांनी आयलो. एक पेडण्यान आयलो, एक बिचोले आणि बार्देसान. ताजेर फ्लड रिलीफ किंवा आम्ही मेजर सगळीकडे आम्ही घेत आसा आणि सगळ्या जाणांक आम्ही आव्हानूय केलां की सगळ्या जाणांक मदत करची. सरकारी सायडींतल्यान आमचे सगळे डिपार्टमेंट्सूय कामाक लागल्यात. ओके, आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर बाप मायकलान ॲक्च्युली त्यांनी अनाऊन्स जे केल्या पयली, इट इज नॉट अ 3 month सॅलरी न्ही, त्यांनी 5 lakhs रुपीज म्हटला डायरेक्ट. कारण 3 महिन्याची सॅलरी 5 लाख जायना. 3 महिन्याची सॅलरी म्हणजे 15 तरी 45,000 रुपये जाता. 15,000 इज अ सॅलरी. एक रॉंग अकोमोडेशन, कारण लोक म्हणटा एका सॅलरी खूप मेळटा दिसता. रेस्ट ऑल इट इज अलाउन्स, इट इज अ कॉन्स्टिट्युएन्सी अलाउन्स. तेजें व्हडपण की त्यांनी 5 लाख रुपया हे CM रिलीफाक डोनेट केल्ले आसा आपल्या वतीन. आमी बाकीच्या लोकांक बाकीच्यांकूय सांगलां, खूब जाणांनी आपूण CM रिलीफाक दितलो. कदाचित फुडल्या एक 4-5 दिसां भितर बाकीचे सगळे जाण CM रिलीफाक दितले. तुमच्या माध्यमांतल्यान बाकीच्या लोकांनी म्हणजे कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या सगळ्यांनी बी CM रिलीफाक दिवचे. कारण मेजर आतां आमी कांयच सांगू शकना की नक्की कितलो लॉस जाला तो. बाबूच्या मतदारसंघांत एक घर कंप्लिटली कोसळ्ळें. बरी गजाल आमच्या घरांतल्या सगळ्या लोकांक आमी तेन्नाच भायर काडलेले, नाजाल्यार जिवीत हानी जावंक शकताली. म्हणजे देवाचें एक आमचें उतारा म्हणपाक जाय की जिवीत हानी जावं ना, फक्त ते एकूच भुरग्यान मस्तीपणां केली 70रीत म्हणून तो वॉशआउट जालो. अदरवायज जावचें नाशिल्लें. त्यांनी स्वताहून मातशी उदकान मुद्दामून आपली गाडी घातली म्हणून तो प्रकार जालो. अदरवायज ऑलमोस्ट म्हणजे खरें म्हणजे आमच्या डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आहा पळय न्हू, हार्ड वर्क तेंच्यांनी सगळ्यांनी केल्लें. सगळी कडेन 24 वरां कंटिन्युअसली थंयसर रावन तेंच्यांनी खूब हार्ड वर्क केलां. तांच्याय सगळ्यांच्या खरें अभिनंदन करता, तांचे आभार मानता. बरें काम तांच्या सगळ्यांनी केल्लें आसा. बाप आमचो मिनिस्टर मायकला सारकी मदत ही बाकीच्या लोकांनी करची. Some of the houses at half the level of the house, like nearly 3 meters, the water has come up from the river. So they have been hit very badly. So their beds, sofa sets, TV, fridge, everything has been destroyed. So the children had to literally take their bags with the books and move out of the house, so that their books and their other things have remained. It has been removed from the house. So I request all the business community of Goa, especially the hotel industry, the industrialists, they should support at this time. And the support should come to Chief Minister Relief Fund, because Chief Minister can give, looking at the damage caused to the house and the households items, he can release the checks. The deputy collector normally releases check up to 3,000, 4,000, 5,000 maximum. But Chief Minister can release even up to 1 lakh. So if some damage is up to 5 lakhs, CM can give 50,000, 80,000, 1 lakh. So if we donate to Chief Minister Relief Fund, Chief Minister can give to all those affected people in the northern part of Goa. Sir, now this time this is severely affected the state of Goa. In future, how the government seriously should think to be well prepared? No, this is natural. It is a natural calamity. The rains are natural. Even if Goa is much better, you look at what is the state in Karnataka, Maharashtra, the neighboring states of Goa. They are being severely hit. A lot of deaths have taken place. So their houses are underwater. Our houses were at least halfway. So their houses were below the water. So their damage is far more. So this is natural flooding, nothing related to man-made disaster. So the rains which have come were more than what we were expecting. You would also like to others to join in this? No, people of Goa should join in. All the business community should help at this time of the hour.